Kad noću sami šećemo pustim ulicama i pritom iza sebe čujemo korike, hvata nas panika. Osjećamo se ranjivo i nezaštićeno. Ono što će sigurno odagnati naš strah je neko od sredstava za samoobranu. Istražili smo što sve tržište nudi i po kojoj cijeni možete kupiti osjećaj sigurnosti. Palice ovakve teleskopske funkcioniraju na način da se sklapaju. Kad su sklopljene, dužine su samo ručke i otvaraju se na trzaj. Na trzaj kad su otvorene, dužine su recimo od nekakvih 50 do, to jest 30, 35 do jedno 60-70 cm. Služe za udarce prema zglobovima, ligamentima, normalno u svrhu samoobrane. Ima većih, manjih, dužih, kraćih. To je recimo što se tiče palica. Plinsko oružje, startno plinsko oružje, revolveri, pištolji, oni se sastoje od dvije vrste municije koje idu u njih. Prva je startna, startni metak je samo čorak, samo barutno punjenje metak koji izbacuje samo barutni taj potisak koji može izbacivati signalnu raketu ili nešto. I imate plinsku municiju, sa plinskim metkom iz bilo kojeg plinsko startnog oružja od 3 do 5 metara maksimalno može baciti punjenje suzavca plina u zraku koji se tak manifestira kroz jedan oblak koji se apsorbira onda na tok koji biva pod navodnicima pogođen sa tim suzavcem. Palice ove sa sprejevima, gore su gumeni dio koji isto služi za udarac ili za obranu i u donji dio palice ide jedno punjenje isto tako suzavca u spreju koje onda se može izbaciti kroz vršak palice van do 1-2 metra daljine. To je recimo taj tip palica i imate još šokera, elektrošokera koji izbacuju van negdje oko 200.000 volti struje, te mjere struje i imaju recimo osigurače ove koji, bez kojih ne mogu raditi. Punjenja su jedna baterija od 9 volti, to je recimo tak nešto, moraju doći izravno u kontakt, nema u Europi uglavnom su zabranjeni oni popularni stun gunovi koji mogu baciti do jedno 20-25 metara elektrodu koja onda isto pod navodnicima trese, tako da u biti samo ovakvi tipovi šokera su tu kod nas mogući. Palice recimo teleskopske su vam od 140 do 290, 310 kuna. Plinsko oružje kreću vam se cijene od 350 do jedno 2000 kuna. Suzavci, to je dosta popularna cijena, oni su 36 kuna samo ovak, ova dimenzija, to je taj paking od 40 ml i palice, ove sa sprejem su vam od nekakvih 200 do 300 kuna, zavisno od dužini. Šokeri su od 570 do 990 kuna. A uglavnom žene najviše kupuju suzavce, jer je to ipak najjednostavnije, nije toliko, nema vizualno nekakvu prijetnju, opasnost, neka oružje plinsko i tak dalje. Puno jednostavnije za rukovat, puno je praktičnije i sve, dok jači spol, da tak velim, više koristi palice, pištolje, šokere, ponajviše palice ove teleskopske, ne znam zašto, ali to je uglavnom najpopularniji dio, palice, pa onda bi išli šokeri, pištolje, ali najviše suzavci. Za preporuku isto tak je suzavac najbolji, jer je najjeftiniji, najmanji, svugdje se može staviti, svugdje se može nositi i djelotvoran je 100%, jer svi koji imaju oči moraju reagirati na njega. Kako suzavac zapravo djeluje, točno? Suzavac djeluje tako da ta CS ili papar, ti spojevi u njemu koji su isključivo namijenjeni da iritiraju kožu, iritiraju oči, dišne te puteve do te mjere da čovjek može normalno disati, može normalno sve reagirati i tak dalje. Samo što, ako on napada, ako biva s tim pošpricano, ako apsorbira te tvari na sebe, ne može dalje
ništa reagirati. Znači ne vidi, ne može, otežano se kreće, ali čim ne vidi nema nekakvu ravnotežu, ne može se poveza gdje je taj osoba koju on je htio napasti i tak dalje, tako da ti suzavci znači su najjednostavniji, najpraktičniji, najbolji u biti za ovak neku osobnu samoobranu.